Yang keras sudah. Ya, bagus. Ayatul panjang. Kurang lama. Ya, berarti kurang panjang lamanya. Ya. Ya, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. rahmatal lil. Kalau lam tidak usah ditekan dulu. Ya, bagus. Demikian ibu-ibu. Mudah-mudahan latihan satu ayat tapi nanti insya Allah lama-lama ada perubahan.